Сәлем дуслар. Бүген безнең 26 апрель халкыбызның бөек улы, танылган шәхес Габдулла Тукайның туган көне һәм инде әлбәттә безнең туган тел көне. Бу көндә елдагыча Мин татарча сөйләшәм акциясе үткәрелә. Ул инде башка елны Бауман урамында үткәрелә иде. Быел исә менә шушы Камал театры каршында үткәрелә. Һәм бирегә инде әлбәттә безнең иң актив татар яшьләре, иң актив татарлар һәм инде әлбәттә татарча сөйләшүчеләр җыела. Хәзер без алар белән бераз аралашып алачакбыз. Başım verdim bana. Aferin. Abağa, başını verdim abağa. Annetimele bir bede de var, ne bir bede de var. Annetimele bir bede de var, ne bir bede de var. Annetimele bir bede de var, ne bir bede de var. Молодец. Kapma karşı, kapma karşı. Bağa, başım verdim bağanağa. O bağa, başım verdim Başım verdim bağanağa. Молодец, aferin. Andi time Labibe dede var, Nefide dede var. Andi time Labibe dede var, Nefide dede var. Şunu kızıgını aytıp, işte topkara itirak turkiler. Bu mu ne? Andi time Labibe dede var, Nefide dede var. Hayır, tamam kızıgını aytıp, işte topkara. Andi time Labibe dede var, Nefise dede var. Молодец. Tatar alfabetinde neçə hərf var bizning? 39 mu? Hayır, bulda rahmet aferin. Tuqay sözlerine yazılgan 3 jır. Nindi jırlarını biləsən? Tuqay sözlerine yazılgan 3 jır. Tuğan tel. Hayır. Bulda başka bilmem. Qazan başında нәрсә var? Qazan başında нәрсә var? Diğer hərfi. Ha? Mana yigitlar boşa, молодец. Вот к hərf ayı. Qaysı ay kalendarda yox? Oy, sen aşağı akıllı kız. Tuqayның tuğan yılı. Tuğan yılı. Hayır. Hazır. 1886. Tatar alfabetinde neçə hərf var? 39. Молодец. Tatar tiline ayrıca da şağan 3 til. Nindi tiller? Tatar tiline şağan 3 til. Hem ben Kazak telidir indi şunda. Kazak tili, tağın birisi? Garabanda Başkırt tili var ekan. Başkırt tili, Kazak tili hem Kırgız tili bizim Tatar tiline bir. Devam ettirge turib kelashak maqalni o'shagan bilmay, Kuragan bilir. Молодец. Yoshlar, rahmat. Eng tatlı til Tatar tili. Tuğan til. Tuğan til. Tatar til, tuğan til indi. Eng tatlı til Tatar, tuğan til. Tuğan til. Молодец. Yaxshi odat adam etar, yomon odat Erem iter. Молодец. Rahmat. Birdam ilda barakat bor, g'avg'ali ilda Bereket yok. birdam ilda barakat bor, g'avg'ali ilda halakat bor. Молодцы. Так, tərcümə etirgə, sənə söz klaviatura sözünün tərcüməsi necə bular? Klaviatura sözü. 26 militsey Bayaz. Eng joyli söz indi bu. Klaviatura necə bilmirsən indi? Gündəlik kullanabız. Bizden alkışlar bizim gençlerge. Cavab yo'q? Yo'q. Sen toshni tatar yigitlar qatnashgan yigitmi? Timasar bular. Timasar. Timasar. Tərcümə etirgə, yogurt sözünün tatarchasi necə bular? Yogurt. Hayır. Bilmem. Bilmirsən, yogurt. Yogurt. Hayır. Tərcümə, kompüter sözünün tərcüməsi necə bular? Sanak. Sanak. Молодец. Mana bütün neyini biləsən ekan. İkra. Dünya yorulğanda Buna tilishingda turib etingda ayta boshlagan shekilli. Oldu. Молодец, красавчик. Kenguru sözünün tatarchasi necə bular? Kenguru. Kenguru. Tatarchasi. Onun tatarchasi bor-ku. Tatarcha jurnalistikada o'qib bilmayman. Kundura. Oldu yara. Gündüre. Esingda qoldir. Evet.